MDC Utpal Debbarmani Manjakmungo Mungiakami Tipra Motha Party Officeo Palaijakha 118 bisi Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur ne Achaimani Sal. Achaimani Pando MDC Utpal Debbarmani Karibu Manjakha Block President Mahendra Debbarmani Block Working President Ashok Debbarmani Kalanpur Block President Gaurav Debbarmani Mungiakami Sub-Zonal Chairman Rajesh Debbarmani YTR President Onobis Debbarmani Koi Bahadur ne Deku Banadong Rok Chini Bubagra Bir Bikram Kishore Manikya Debbarmani Phil Rajichar bisi Achaimani Sal Bonor Gaisin Motini Chini Hani Gabangma Zagao Achaimani Hai Mungiakami o Klaidai Tomayo Chini Bubagra Bocini Laibuma Simia Bocini Present Bo Bocini Future Bo Tamni Himba Bini Kijisa Bubagra Mani Zorawo Chini hard off and away Bomomde Samung Kaitaka as Hamung even Azorawo mainland Indiani leader of no one to be Bandia Botini school college Kulokta Bir Bikram Kishore Manikya college in the top common in Tabu Abu Simia Botini border of the Bagay even Habo Kadik Langhanga ini abo titiari singi thanga abo simia bo even bilkum khola phon je khulok langkha abo ni bagino bono chung architect of modern Tripura ni bo sinjal so bini live manot to bini kama khai manot to chung bini muitu khai leyo muitu khai bini bo mui chung bini cake ra like Hey, ini salah. Semua itu klien lang, tapi kau itu nemu semua beberapa bor rokno. Bini je klien langi malang liya, samung rokno, seng besar kelangkaan. Maraja Bir Bikram Kishore Manikya ke. Apa itu? Khwani Shimon Bikram ni Kokthum Chini Khorang.